Bandum Rasul bertaturi wahai kaulan dua limang yang tersebut dalam Al-Quran yang pun tad ulun susun Nabi Adam yang keintu wahai tengku bandum insan Allah yang kedua hai saudara Nabi Idris lam syiroga dalam mata netop iblis le Nabi Nuh masa kepun gepegat kapai gepedin kenan bala tentera jinah bekai Allah ped Nabi Hud limong salanam Ibrahim yang tan megah ngon sejahtera perangoi halim 7 Nabi Lut 8 Ishak ngon Ismail yuhdi mina suruh Rabbi kurban nasi Allah siplo Harun siblah Musa ne Imran Bukit Tursinan ron marin dengan Tuhan 12 Daud lemah lembut mangat sarsu yang dilek hanjadah le tedang laju Allah tema keleblah ulam pegah du kifli Nabi Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi Nabi Ilyas karunia Allahu dem jina Namla Yusuf boleh pengesang-sang lakong Allah tadra rupa Nabi Yusuf hai bau hati Muzdalika purma raja nangra Mesir 17 Syuib umuka trep supun matang yang jotungkat ke mukjizat Nabi Musa Allah ke-18 ulam pegah Zakaria Nabi Ayub Nabi Ilyas Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yakub 20 le Nabi Yunus yang pongkot Allah 20 pet ulun sebut Nabi Isa na ayah karunia Allah Tuhan yang esa 25 bang perkenang wahai rakan Nabi Muhammad pangulai Rasul kesudahan Allah bandum Rasul 25 hai bau hati bedajina jamerna bela loli jamerna ba'ulama belilalang gado maen uramalam telah duda gado maen uramalam telah duda